الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقومين رمضان ما هو كم دوهك أصونا ما دفعه مياهرو نمسكتوغا سلسلة كوريا مجندني كيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى ذكر قربا فوابين حادثة جمعة اليالوالا egotu algon menge miyadoge hadisa yaki hadisa egotuga kiya devuma Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amur kurabba angawafa wa hadisa mi algon menna itora kashoroge medani kirit qur'anu gawa mifada wahakatan algon men takura roko handang kurumuge muhimmu kama Allah subhanahu wa ta'ala mistakunna wa'udhu ivveu mattaka anuwata mistakunna magu dekkeu mattaka ila subhanahu wa ta'ala ge kalam fuluga mifada wahakata zikur kurabwa fuwaka ago miedu wahakadakkani ago menna muhimmu fila warutake kurig hadisa taka eggota huri hadisa ka behe gotum hegotuga insanunge terega hinga ekeki fafataka jarimata hinguma ebamyoge nafsutaka zinetteri kodde kankamuge terega himene emme nurakka tere kamaki hasada verikama ruli verika boda kama kiburu verika ege natija ki insana enage aslu maqam enage aslu haythiyatu oli enage faratun nukiyamantarika fenigen diu Allah subhanahu wa ta'ala argumenna khabar kurwa fawa mi wahaka ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang angawa fewani واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم كليك فان أبامهن كيا دبواشي نبأ ابني آدم آدم عليه السلام دي دريكلونجي واهكا agomenna mi wahakaya balala ruga agomenteren komme insana kibes adamuge dari ehnamas mi dedarin naki nota mi dedari kalun naki sida adam alayhi salam muge ufang dedari kalun to nota nunto wahaka de kefa hure tengina mifada kurige khabartaka agomen balala ruga tafsir ulumren dhikru qurwa fawa gina wahakata ki Israeli riwayat toga asfawa komme wahake ki ei tedu wahake ka wakan nuwajjehen adi doga ka waka bes nuwajjehen em Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agumenna bayan kurwa fani Israeli riwayat ganot Israilunge faratun argumenna bani israilunge faratun atujje kama vanama ewahake argumenge shariata eggo vejjeya tedukurash shariata khilaf vejjeya ei doge shariata khilafu min neti argumennan ekama behe itur khabar libi fanekama vanya ekan argumen tedebes adi dogeves nukuranam emima adam alayhi salam ge mi dedari kalunna behe gotun asfa huri gina wahakata ki nota mi hadisa gulun huri gina wahakata ki Israeli riwayat take ehmi malgumen kurin denne fadan shariata khilafu nuwa wahake kama vanya algun men e wahake
kommehen do kurumen neti ehnamas ei misalaka kanda eligin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun sariha kon egen oi wahake kamuga noen nimmen bunave gotun mi debe kalunna kinota mi de dari kalunna ki sida ekalek faanuge ofan de dari kanu ekamuge macca dalil qura bay hadis bas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun asfave argunde wahake fahun jehilana watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi habbu gotuga kadeg fano mi waha kiyade bas manaki mi waha ki habbu tede Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulga bawa le bebeni habbu tedu enya mi stonge terega ebbe ko anebbe ka waha kata fatura munde habbu non gotuga id qarraba qurbanan edebe kanun qurbanek Allah taka qurban kuriye qurban kurebeni Allah subhanahu wa ta'ala taka habbu gotuga adi ei ila subhanahu wa ta'ala kuttum gotun kuran jehe nota kura kamaka qurban ekien ehmima mi qurban kuramuge wahaken algolme jehila ruga kurin agon denne fada bay tafsir ulumrin dhikr kurabba fanati be funnan mi wahakatan alen nuwan ehnamas algon mi dannawani sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gafara pulun asfawa khabartake nune ehnamas ebe kanun dhikr kurabba fa israili riwayat toga bunave gotun adam alaihi salam ekade gfana libiwada ganno mondiya darin naki komme maabandega de jinsuge emma bandu de kudin libe mundani be riwayat to ganno gotun Hawwa alaihi salam vihi fahara migota maabanduwe vihafave egeterega komme fahara kos firihen dariyeka anhen dariyeku insani nasu demigen au mattaka kaveri kurun eruga sharo kurevuni komme maabandega viha deben ane maabanduga viha debenna kaveni kurani anhen kujja firihen kujja anhen kujja ehmima em maabandega viha de kudin kaveni nukura gotuga egota vaniko buneme gotun qabil adi habil kiya de darimmi alqurin denne fada mi bes sida kande eligen algun menna sahhan assakun kande eligen mi e de darikanunge nankan enge kanne habila qabil ge emma banduga vihafawa ukhta eki ritikama shabbakan ituru ukhte habiluge emma banduga vihafawa ukhta evre habilge emma banuga vihe ukhtaya qabil kaveni kuram mijhen em ekam beenun novegen not ekama nuruhe wegen hinga dia nutanawas kamek geterega qabil mi beenu wa gotan ekan kure vidane to kande elu mattaka qurban e kurumuge waha kamak bunewemon annani mi qurban kurumuge wahake komekas edebe kalun nan enge buni qurban e kuran ehbima edebe kalun قربان كربي قرون أقومن إجني إذ قرب قربانا إذ بيكنون قربان كربي كان برواية تقولنا قطن إجترين هابيل لكي أي غريبا كاريجن غلوبا بيكله قابيل لكي أي دندقوان كون غلوبا بيكل إما قربان كرما بس كم فراتكم mi echen nereni egotun qabil mi nereni enage dandugowa mugatere gahimene emme nikamati kon huri emme balikashi gowa nuota emme agennen echei habil me neruvani enage ngule bakaritoge tereng emme mas fala emme rangalu emme samantaro heo ko ngoy bakari komme kas kanta dimawa gotaki ihuga algun menna hame omo kuriga qurban kurmo goton nere mifada ecche nerunima riwayato ganna gotun adi algun menna qur'anu ga bay ayato ga bani israilun bonamon dia bay wahakata kum wes ekan qur'anu agomage nasu algun nasu fennan ebay Allah subhanahu wa ta'ala alifan fonuwa qabul kurabba fiya e qurbanek
andawalavan ega mane ki hisabun yoti e qurban qabul wefe e qurban qabul no vijja ega mane ki alifane nannane e den kommes hen echeta ken as ka echen halako ge hingada envima kanta midima wa gotaki Allah subhanahu wa ta'ala gadotun qabul kurm gotun fonu vevi alifano ga habil ge mi qurban ay bakari andale buni manaki qabul wevi gendi envima Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar ekege kiban ekan qabul wevi gendi aneke kiban ekan qabul nuwune agon denni fadan qur'anakun wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatakun kanda eligen ei konna mekkiya debe kalun kame enge kanne ebbe kalege farapulun qabul kurwune anebbe kalege farapulun qabul nukurefune qala la aqtulannak ehiduga ebbe kalege faratun qabul nuwunu darikalun egamane ki qabil mi vidaloni enage ebban ebbafa akhaya la aqtulannak timan tiba qatul kurahushim mi furtam fara bimmatiga adamuge daringe terega qatuluge wahaka dekeve wagutu mi hegge meduveri umakum mi hegge furana duvwanamuge macha wahaka dekeve furtam fara qala la aqtulannak eggotaki mi qurban qabul nuwunima ekaman hasada veri wegin kurige wahakataka ekkolla fikama vanama ei ena beenumwa enage emma banduge okhtaya ene kaaveni nukureve gota dimawatiwe ekamuge badale gotun den okhtaya kaaveni kurevene habil qatul kulluma qabil mi beenum wani la aqtulannak timan tiba qatul kurahushima qala inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin habil mi vidanu wani enage akhaga kari inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin dannash hamaka shawarun Allah subhanahu wa ta'ala hama ikani qabul kuravani taqwa weringe faratun ikani furtama mi bayan ko devani nasihatu ga mi annani taqwa werika ma kutibaga qurban neruvi nama Allah subhanahu wa ta'ala e qurban qabul kurvevi ege badaluga ekan kuram beenon noa mihe fadan tima atugawa emme nikameti etche Allah hattaka qurban kurmuge faratun nerunima etche Allah subhanahu wa ta'ala e qabul nukurevviye ituraka kommehem mikamaka hasade verive ruli asking timange qurban qabul wevunima timan qatul kurmaka ruli verikan isquranika mannete nasihal libigannashi Allah hattaka qurban nerinya e qurbanaki ei taqwa werikamuge faratun nere qurbanekamuga hadash hisabun ei maqbul qurbanekamuga wegindan hemi war furihema nasihaten haqiqatuga mi debbani mi argumen emmen nabes oikamen argumen geteren komme mihe kos emihege amal qabul umattaka kurangun emme muhimmu kamaki taqwa werikan iskurun Allah subhanahu wa ta'ala erun e qurban nota e amale Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurvan إنما يتقبل الله من المتقين الله سبحانه وتعالى قبول كرباه شيء تقوى ورنجه فراتو أنكاوس هابل فراتو نوتا قربان قبولونو دريكالون فراتو مي أنني إبيك لك حالة بيان كرمغتو مي أقول من نمونا لبيغت من هوري فلا ورتكي اللبتي أخني منكم محالة غاتي ماغي أخاتي ما يا كرمت لا كما فانما إينا يا إميم غرغ أقول من كرمت لا كما فانما أقول من بس أنني نركات رحالتك هم الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم ينقوني واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق آدم عليه السلام قد يدرك لنك وهك إبامي هناك كديك فانو كيا دبواش كديك فانو ودارو لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك تبا تمن قتل كرما ملالك مغاويس نوتا تمن قتل كرما مسك كوريك مغاويس تمن ge atun tiba qatul qur'an evves gote nonna no qatul qur'aka timan
masakkate nukuraname ballawa tafatu hurigo effaratu qatul kurumgo eulanu kurarugo aneffaratu engani timange ay hima e kuraname qatul kurumu maniki gatul nukuraname inni akhafu Allah rabbal alamin timan egota kantan nukurani tibaya vur derawani tikinone timan Allah deke birugannatiye biruweti watiye maneki tibawes e akhaye Allah biruweti fatikan muttalash mawdu mulin nimmalash anekkaves nasih handan koddinu tafsir ilumrin vidalwa goto on korim vesmi danno mon afadan sida kandeligen sahha nasakun asfan ekkamugavies tafsir ilumrin vidalwa goton aslu qabil avr habaves adi janum ves adi baruves adi muladdandige warugada kamves iturwefa wani habilge ehnamas qabil emase kurmundani habil qatul kurmattaka anekkaves nasih debban inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar timam benum wani tibage amille faafataka adi timange faafa mitonuge muradaki habil qatul kurmuge sawbun eligenda faafa eves tiba ufulan juhume mitonuge muradaki asluga habil ediwada gannawani kinu qabil e akha qatul kura not ekam ruheni ki visnun ekam muttumak visnadin mo gotong e bayan kurawani inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar dannash timanna ebbes kam min nukura kamaki tikamuge ebbes faafe timam bolu alam benu men nuwe tiba ekam koggen tibage boluga tibage faafa eli adi timan qatul kurumuge faafa eli fatakuna min ashabin nar iruntiba narakaga ahulwari ka vegendi anekkaves nasih ekam kuriyan nugende omatta takura rokon nasih dewmum mi annani furatama visnade beni kankan hingagen dani qabul webigen dani Allah gadutga qabul wewum wani taqwa weringe qurbani hembima hasad weri nuwe tibage amalu sida koggen Allah gadutun qabul wewum libigannash timang angis nukurana me ehem mihege machaka timang Allah deke biru weti wame anekka bayan kurawani tihin hedima akhaya wane gotaki timan qatul kurumuge faafaya adi mihatana kurefa huriha faafaya ka ekuga narakeya wadegen danse jeheni wadhalika jazaa'u zalimin ay aniya virinna huri jazaaki hennamas insanaki بإفهار كتم ورا نسيح دونس كتم ورا بسنا دونس أبامي هنج نفس وري بفاوا حسد وري كما رولي وري كما بودا كم هنج نتيجة إقبتون إنا إهلاك جتري النوت إجريما جتري وطالا وران إكان دمي أتون فطوعت له نفسه قتل أخي إنا نفس زينة تريكو دمون دي enage akha qatul kurma ehmias hasad vere nuwe qurban kurawashe taqwa vere kama erunne qabul kurawani Allah deke biruweti washe ti kurang ulani warabbodu faafeke tifafa bolwala antiba jahannamya dan jehidane ei aniya veringe jazae mihuriha bayan ko dinu makafago isfatawat lahu nafsuhu qatla akhihi enage akha qatul kullumuge dahiwetikan enaga hituga hingamum midiye faqatalahu fa asbaha min al khasirin enage akha qatul kofiye ena evegen di gelleni wegen ba mi hunge teren hemima mi haka bimuga araga nevene emme bodo effafa ei nafs qatul kur ekamuge tereya qabil wadegen ediyei adi komme nafsen nu timage akha ebbando ebbafa akhage furana duwalumuge faafa bolugalan jewada gennevi bunay gotun den eoffuga ekalege fana
engi wade nugenne viden kitto qurani mara leifawa akhage masganda ei ehatana duniyega insanunge terega mihege maru kurimete fa noma adi miheko mara leifawe snuati ehmbima ette zamane diyekama baye riwayat hore komekas adi ehagina zaman take novies ekalege faana den haddam vi gote nota kanta kuram vi gote engi wade nugenne vi enage akhaya meduge Allah subhanahu wa ta'ala demmi fonuvani dekalu ekan hingam vi goy dekyo mattaka fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi kinetto ekan kuram vi enage akhaya meduga den amalu kuram vi gote mara lefawa masgandu nota hashi gandu mulawa bimmatiga bawvam vi to nota kinetto kanta kuram vi kalen Allah subhanahu wa ta'ala munave goton kalaki ei miduni tawge tereng adi khilafu visnume hunare libifawa hen namas algumege man nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawasiu ke terega dikuru kurabba fawa dunyengei maneki algumen nang eti hillu games adi haramu games etching algumen na merung huddawane maragen fafanuwa haybawatu getereng ebbawatege etchengei duni geterega himene kaalaki ege undogu boduka mattaka komekas Allah subhanahu wa ta'ala fonuvevi midennonu fada kaale ekadek fana e manzaro fenni wadagenne gunave gotun e dekalu ekkalu anekkala tala folamon as ekati anekati marali efo etige fiya gandun nota fang walek konefa e marade unu kaalu walgondu gateriya wattadu mafo fasala forward e miharu amal kuram wikine kan e bayam wegen diyi ihindugo ekalek faanuge hippola ituran asaru koffi ekalek faanuge halu koluge nikamet kan ihsas kore me ku kore bendin insanaya shaytana zinetteri kodde mundane abadus kushan ara ganeuma fohuga kusuge vein ihsas koregen bes dane efadan nuwa kama vana ma ehne kibaga ituran eheri hasadaweri kama boda kama nafretteri kan qala ya waylata e hurid hitame ka dera kamege bodo kama ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab mikalu fadan heti manna wa mi jehun nota mikalu fadan bes poladana kame nemmihi kamuga heti mam mivi fawari sawata akhi timange akhaya meduga kantakura Allah subhanahu wa ta'ala e manzaru dekaluge faratu ekelek fana dekkevi ma wes ekelek fana ihsas kurevijje itura kamuge bodoka sobaki den kihinen hewani timam bekanum buddhi libigemwa insanu mi levelan ama mi halatan ama janawarun fadan ekaku anekaka tala fola eken anekege furana duwala hisaba kanta diummi kiha derakamen kommekas ituran ekan ihsas wegen di فأواري سوة أخي فأصبح من النادمين ekalek fano ekama hitamako moli be wada gannawa bekalunge tereng be wada genfi lebete khonne masalen algon men bala la ruga masale ki khuturat teri masale bimuga furata mafahara le ohorege midi bimuga furata mafahara insanaku qatul qurabigen midiyei mikamaki mi insanunge tereya ala veriva ala verivegen a nurakkalege feshun komme gote gavis hembegen algon kurin den nabi adam alayhi salam ge ufan de dari kalun kama dalil qura riwayat to ge terega rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith qurwa faave lobati akhunne fikur hingala algon mujtama ge terega kushe nota noba kamen algon ge faratun feturigin anna iro ekamuge zimma tima ufulan jehe gotuge hitikan
خيانة جنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني لا تقتل نفس ظلما أنيا بريغوتوغا إبس نفس قتل وجن ندان إلا كان على ابن آدم الأول آدم جي فانو جي إفرتما داريكالون هم إذا نقول النبي إلو مريغ استنباط كورفاني نوت استدلال كورفاني أي آدم جي فانو جي أفن دي دارينكان آدم جي فانو جي إفرتما داريكالون جي ماتشا كفلون نصيب من دمها إف نفسه ليج منبره إداركنون أفلا نجه قطعه وذلك لأنه أول من سن القتل سوبك يكلك فان أم فرتما قتلوه سنة دروي ميك ماني قتل كورم ميستونج تري فرتما جنة ميك بلوا هموجه بودوك كتن إنسان إنسان جفرات قتلوا جنديتو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني إبس نفس أنيا ورغتوغا قتلوا جن ندانه نوت قتل نكوربينه إن نفسه ماروجه سبب فاف أفلن نجه غتوغا آدم غفانوغه ميداريكالو هم قيامة همين إنسانو إنسانكو أنين إنسانك أتون قتل كربه كم قتلك فافا منبره إداركالون أفلن جهيجن دي إكن إنسانو غتريغ فرطما ديرويت لو بتخون إهن كمون أقومين مفلا ولون لبغنن هوري مهم كنكم غتريغ حسد وريكما رولي وريكن أقومين هيتو تريغ أشغنوا كما فانما إكمكي أقومين هوري هلاكي حسداගේ මානේ කීවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉරාදා ෆුලා ඉලාහුගේ මින්බර එමිහ කුනුරුහු තිමානුන් එහෙම් මිහ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවි මොලේ ෆිලාගෙන් දාන් නොවත මතිවරිකම ගෙල්ලිගෙන් දාන් තිමා එදේනි හගීගතුගා අල්ලාහුගේ බෙස්සෙවමා මෙදුගා එමිහක නුරුහුම් වෙවේ نوركاتر حسابك إذا دريكلون بس إبني إهنما أقومن نفنني إتقوى بريكم وهيك في دريكلون أقومن إنمك يا هابيل إكلك فانو هبّي مقام نسيه الدبي أخايا إيا إكوغا إكلك فان إبداروني تمنج أن يسنكروا هشيم تبا قتل كراكا تبا تمن قتل كريكا مغاويس jikamuge sobum faafatan ufulagen tiba jeheni narakiyashe wannan ei aniya beringe jazai rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurwafani idhal taqal muslimani bisayfayhima de muslimaku edemihunge hatiyara eko anaka baddal kuffi kama vanama alqatil wal maqtul fi an-nar qatlu kurimiha ya qatlu wevunu miha biswani narakage صحابي بيكرون حرام ببدان أقول من بس حرام بج قتلوا كوري ميها يا قتلوا في ميها دميهم بسواني إن ركاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كن صحابي بيكرون بدالوني هذا القاتل مقتل كوري ميها كانت تمام بيكرونا أولون فيلي قتل كوريتي إن ركب بنجيني فكيف المقتول مقتول أي كيف قتلوا وبيجن دي ميها كيف بيجن هي نركي أبنا جين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني نجى دهيبتكم وكي كوده النونة نجى أخا قتل كرما دميهم بس هتيارا يكون كوتي إكين أنك قتل كراش نتيجة يكفي مينا يا قتل نكورة ونس مينا قتل كوري نجى نيتكي نجى أخا قتل كرما وبتخونه نركاتري حساب مي دميهكو اميهكي هتيارا كنو دميهكو اكين انه قتل كرمان ارغول من مسلمك انه مسلمك نيكون نيرو خيانه جنن ابجه تما ميبتني كنفد نركاتري مقامك تما اي قتل وبيميها كمغاويس نيتوغه مچن ابا فافتحمل كورنجي القاتل والمقتول في النار ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغول من ارشاد دفافني الله گه الا كمغاوا قاتل كمغاتي بانواش الله ge ala kamugawa maqtul qatul weginda miha kamuga tiba wash wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan mihe ko gastuga
ميهكو مراف كما فانما مؤمنكو قستغا مراف كما فانما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إنك جزائك جهنم أبدك أبدا أتمي الله لعون إنك مچان هري هادوك එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුරුමෙත්තරි කුරවි නෆ්සෙක් ගතුරු වෙදාන හාලතකන් අල්ගොම්ෙන් අවමකි සලාමෙන් නුවවරුගේ නුරක්කා තරිකමෙ ඉලුමරින් විදානුවා ගොතුන් قاتلو أراغنني تم فراتك حق قاتل أراغنني تم فراتك حق إفراتك مقتول قتل وبيجن دي ميها أن فراتك قتل وميها وارث أن فراتك كائناتك ملك إله جل جلاله الله سبحانه وتعالى فافا نوت إلهن ورديجن ورديجتون نوت إله سبحانه وتعالى حقوقا إنا أراجن فافا إله التوبة ومن إله حقو فسوا فانه وارتورين دنيا غاتبه إنا يماف كفان إكمكو علم برين vidar wani فكيف المقتول قتل وجن دي ميها ما فرغون من هوداني كيهنن إنا النتي ما فديكا إنا النتي إنا كاري ما فن إدين داكا إنا جي وارت ورن الدويني إميهم جي حقو جي ماف الله سبحانه وتعالى ألق حق نكندو فاني ألق فراتون ماف نلبيها هندكو نبتخني كيها بودو كمتو إميهجي بودو ألاغين مولي حيان هندكو مادما قيام الدون إنا محشر جي مادانا دان اجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قروا فاوا مي بس فلا مدرغومه بسناد مهم اكلك فام حديث قرواني لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم لزوال الدنيا مولي الدنيا فندو فندو كودي كودي نتيجن ديون أهوانو على الله قدوتن أي كودكمك مولي دنيا قوا هوريها اتشي كودي كودي وي هلاكو يجنديون الله قدوتن أي كودكمك من قتل رجل مسلم ميهي غفران دوال مفر الله قدوتن مولي دنيا هلاكو يجنديون افر كودي معنى كي مؤمن مسلم غفران مولي دني هلاكو جنديو مفور الله غبطن اي بودو كمك مؤمنك غفران دوال مكي مولي دني هلاكو مفور الله سبحانه وتعالى غدوتا بودو وگمبا كمك اهم وگين روا وگين اسفاوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اكليك فانو ادوها وداغن خيانه جنوا لبتخني algon mengi ihsas wada gannawa aluganda yaku makkaya wade wada gannawa masjidul harama wade wada gannawa tawaf quratan algon men kurimatiga eheri ka'batullah gefulu abdullah ibn umar radiyallahu anhuma edohu wede wadagen kaubaya ballawa lavwa e kaubaya mukhatab qurwa vidal wani ma a'zamak وأعظم حرمتك تباغي متوري كمايا تباغي حرمتري كان بودو كمايا إفوغا بداروني والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك تبايا فور منك تبايا فور كعبة الله غفل فور تبايا فور حرمتري كان أدي متوري كان الله حضرتك مؤمن ألاغي متوري كما حرمتري كان بودو جنبه شك بسني إيمان كموجه أغاكي إها بودوچه كعبايكي هم إكني ريني فاوا جمادا تكي فارو تكي إكمكو مؤمن ألايكي إنغي هتايكو الله سبحانه وتعالى حضرتا إيمان به تدوري كما يكو إنا عمل برموندا مؤمن ألين إهم بكليك فانو بدالوني والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك الله حضرتك مؤمن ألاغي حرمتري كان تيا كعبة الله غفر وره ماتيوري وگمبه
دعاء الله سبحانه وتعالى أرجومني هبس أدعاء هبان عمل كورا بايكم غالبهم إكين أنا كي كمتشان أنيا بريبي أرجومن أنيا بولو أرلاعهم وبايكم غا نولفهم أرجومني مفدا حسد بريكما رولي بريكم سلام كورا بيجم وبايكم غالبهم ما دام قيامة الله سبحانه وتعالى بدل كورا هندو أرتكونجي حقو أرجومنجي بولوغا إلفانوا بايكمغا لببهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.